Terang sore kayak kejan. Bosen delengi HP bae. Harap ngapa ya Jan? Sawah wis rampungan, panen ya lumayan kayak kita tapi jenisnya bingung sih sing kurang mayan. Kayak bojo tahun-tahunan urung gini keturunan yo. Yang gede wong urip kok kayak kurang pas-pas bae Jan. Dalam aplikasi lah. Lagi ketemu kita nih perek ya alamatnya panti asuhan. Lokasinya dari yang Sawangan ke perek cedak romenyong. Kayak aku ngeliat bibit bobot lah mancing. Tapi ya sing lanang sing bandot kena kok nerus kayak kon garap sawah kalau nampani warisan. Iya jaren. Lihat mobil sit lah. Miliki maring panti asuhan ya. Cah, sepen mana iki? Mas kerjain bener ya mas? Kio sih kan dek, buka kok ya, udah buka ya. Aja duluan bae pedan kene ana bocah wadon malah seneng nang kene. Wis kesel-kesel kayak gini malah. Duitnya ya alhamdulillah tapi jan dunia wis pirang-pirang jane udah anak lanang siap kepriwe iki. Kok gak ora bagi duit anak warisannya mubah kok rebutan. Kita nggak langkah pewarisannya mubah duitnya. Telepon bae kok maring panti jajan buk menawanan anak lanang sing apik. Nunggu mah kita mari ngono langsung ya. Anu dengan nanam bocah apa gue sing si apik bok si bandot iki langsung ge hasil boni duit pirang-pirang kok mubah kita. Allah pas banget ya panti asuhan Gadungan apa ya asuhan Allah oh genah kita penting buru bae. Panti asuhan main deh penahan bocah siji, bocah lucu banget. Patire pada lunga juga di siji, lokan mau panas sing ngadopsi apa ora ge lokan memang kok. Wis mentok. Wah, jane ya mantep ke. Parkirannya luas, muka-muka ya urung payu. Si anak lebihan lah ya. Orang kaya mah bebas. Orang kaya mah bebas. Lalen duitnya untuk jukut. Weh, kok ini kene? Walah. Kadingaren arep maring Dik, rikane. Kajine nyoba duitnya pirang-pirang banget sih. Kurung dua anak lanang kok parisnya bunga apa nyubi. Orang kaya mah bebas. Orang kaya. Rika ngene apa lihat anak bok? Ya, ngeliat keturunan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu mikir telepon nang omah? Aku nang omah ge. Dewe stok anak lanang ya? Iya. Ana siji ke. Anu lucu banget ya dari siji. Pokoknya pada lunga. Gonjong sih. Kok percaya Dik, orang kaya mah bebas. Ya, deleng disit monggo. Duit preman narikin malak ini akeh banget. Ngandel maring nyong. Di sing anu, jagong disit bae aja jagong disit nek. Ora, nyong ora kepengen rembukan sing basa-basi, nyong kepengen serius. Orang kaya mah bebas. Kok ngandel maring nyong, Bok? Ya Percaya siapa? Bagi duitnya setas yang ngandel. Suka siki kayak bae. Siki siapa sing bocah lulut? Kowe sing Ya wis, kenang gak apa bocah? Siki kayak bae. Seneng maring siapa Nominal regane diregani sisan. Mengko bocah kon milih siapa? Oh, ya, siap, di antara orang kaya mah bebas karo preman sing di bocah bocah kayak gitu larang antik banget sih. Oh, intinya regane disit aya 3 miliar. 3 miliar tenang anak ora ya ilang 5 miliar be muat deleng abot ya orang kaya mah bebas tenang bae ge ora usah deleng nat kowe nek ge oh iya kalungane be apa disit iki jagung disit Pak jagung disit ya jagung disit enggak disit Rugian siap Pak duitnya mubah kok apa deleng
Orang wedi ji. Orang berarti Orang wedi. Duit ngadu. Tato laku. Wah, tato nek luntur. orang kaya mah bebas. Oh, Lu jual gua beli. Kecil ya. Oh, saya sama ikut sih. Set temen ge sih. Bosnya yang apa? Celuk lah. Pasti sama nyong. Sama siapa? Iya. Pasti mari nyong. Ada kesuwen. Aku tau wong slow. Ada kesuwen. Ini bosnya tok nak. Dede pur. Meriki. Anak papa. Kali papa nih ke. Mam nge. Mam. Kali papa mam. Ini mam. Papa. Alah. Ayo. Kali papa nge. Papa.